Sa asam na waka no. Mo bia entwina no ngofo. Oh, okay. One in India who feels no say. Oh, yes, yes. School. Tia bet me sua bibia free mana. People na ta kasa aware kokko ta yes. Ano din. Tia is a mingini so be. Okay, ono ankasa wa hanti I don't know. Tia enye. Lili osi mo onye. Me feel say ade fi. Na say Lili wankasa kura wani nje ho. School e mu feel say ade fi ba ma. Oh, okay. Yes, yes, no kwa na aka o. Mema pia oma warrior omde call court. Ah, semba home sa call court. Ekoye fa so twi omo ase. Ene ka omo boy ye ne se de omo japade si chimu no. Omo sue se omo wu akwaba. Omo former warrior kokoda. Ni we kwa na eka, ipa pia ka. Etu mi de bia na mtufu sa ade afa na warrior no. Aware ya de a we feel say a Yamon person Yamina fa or partner no mau. The best Mr. Bryce, distance and never say no man Yamaka Sacromonte. Memans in Yamaka or Monte. No, almost yet town Mompire. When Yamisa de Granny Banisha men can hear. I'm a can't read the car cash or woman's on the band. We never foot to say yet town Mompire. But unya ti adia ni pe bia bema bia osisua so enu kwa de o ta mompa ho aware okay so nyame mo aware pa bema be ya efro unye efro okay ube wu ntem so efro wa bia mo efro ba ube ni papa unye yo efro ba no okay enti media oh so unya pa